Mukuru w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni ahabirabiri nabiro by'okwezi kwa kabiri omwaka ogu akahandika ebaruha arikuragira enganzi ya Rubina Nabanja okukwasa Uganda Wildlife Authority ekibira kya Bugoma omu district ya Kikuube nk'omuringo gumwe gw'okukirinda bwanyuma y'abantu okusinga ba NFA amaani bakosya amakara bakashara embaho n'abandi bakahingamu ebicoori. Population increase nyingi muno n'emisango iyo kuchwa amateka gebibira yakanya twikayire omukuranga nagwenge muno nabakuchwa amateka aganyakolinde bibira kujja kukuza omuti nkaguli gubanagire omuti nko kujja kukuza omuti nkaguli gubanagire hali kikutwala emyaka 6 hati ekibira kikutukonyera mu miringo nyingi ekibira kino kikutukonyera kukola enjura. Omukoro gwo kuhereza ekibira ekyo mu butongoro gw'abahambuga nkuru za district ya Kikuube enganzi ya Rubina Nabanja yaragira ba uwa okubinga buri muntu wena no bakuba bahinda bahoyi mashuga. So all those people who entered after 1932 are encroachers. I don't want to hear about Hoima Sugar, Mania what they have been looking for. I don't give them a chance to see me. I don't deal with corrupt people. Rwanda abanyakubahire n'abasomosogora ekibira kya Bugoma kirokere bakoleke bayoboyeho bayiduke baleke ekibira kyahangibwe abantu ba Uganda bakihe mu mugaso. Tujja kusaba their neighbors tujja kusaba ngo abainvestor bali kwabona as stakeholders ba MZ abao bawulalizeza abengeri zikali habwo ni baba nemba bali kupinda okolagana okulinda ebisolo byalitu. Ekibira kya Bugoma kikateebwaho mu hagwaro 1932 kino bangu bwa hectares emitwaro 10,144 bitu hatwireho kunyorora mu guhabwa nyuma y'obukama bwa bunyoro kitara okupangisa bahoyi mashuga eitaka lya Mwanganzu Mabrok ero bagizire mu ryo bukama ya government yabagurize omugandi Medad Rukaro rukureho yo kugaba butimba bukurwana sumushyija gwensiri okurwa ministry y'amagara mu ihanga n'abandi bakozi ba ministry babugana habembezi ba district ba RDC ba RCC na badiso hamwe n'abakuru b'ebyamagara omucyange cyankore amushomo gwo kugaba butimba bw'ensirara aditumoro ogwahigira bembezo kwata barukwejo nasakubo butimbo obu na munonga barukurisiza menkoko obutimba ntugaba mu miringo mingi omwindo gwo kubanza tugaba butimba bw'izoba no butimbo bw'etu marwara tukeza bakazibenda ninga abana bato ogwe ntubahereza abo kuba abantu bakurwara umushija bafa ninga batunga complications ezindi. Nagira ngo urubwa nyuma y'imyaka 3 government negaho butimba bw'ensiri okuzoma kagabantu no hashoborire ngo ihire byanga nkacyorira ngo hamwe na busoga na akorataho ankore toro bunyoro hamwe na Karamoja abyange biri kukiza yo mushiza gw'ensiri ejehuru yo kurwana sa umushija tukuso butimba bw'ensiri nitwenda kugaba ihanga lyona twenda kugaba obutimba miliyoni 25 n'obucweka 8. So I was wondering why we should even have -6 and not +6. Because I expect that we have more populations, of course depending on the migration and the influx of refugees in the neighboring districts. Okuchondozo kwakozirwe ekitongo ky'ebyamagara mu 2025 nukoreka ngo burwire bw'omushiza gw'ensiri bweyongire n'obucweka 12 n'obutonyezi 5 harigana okuruga habucweka munda n'obutonyezi 2 harigana obwo mwaka gw'2018 ekiri kwetagisa kurwanisa gasha kwa Ambroise Noga bakatoto na Fred Turiakira Kabango.